womo ede emusam abeto edwa na wonom echiremu a wo hwe executive instrument no enam so ema curfew no empanifo agina so ede to chireponefo so no a na amanebo no echiremu se anadwo nondu anasa adwumre nondu ento ankopem se ahemache no nan wodasani bia de hono mu a esese opia bonten enu ntise wutieme na sa wo chirepone a sese empanifo echiremu se wacha bonten kura no eye 10 pm na afen so no sa obesode atwen mankokọ emo wansa eye 4 am ansa na watimi asode na wonom echiremu se enra ana ye wuku ada no ana sa hyehyɛ we nyina no etimma montre so a curfew no wonom atwe akọ nanimu a emu ansam eno no na enkrata pie montre eso no amanwe soafo eye Henry Court wono ana ne nsa ehyase na wogina enkrata no so ede afutu ekoi ene warning ede manana no mo hemfo empanifo wo mo aka biewum emabunu enkwada ene mpani se wo mo enka komanto yem afiri se paso pa ngoma so anya numoda nemum ni yem ntia na se ne be ya asomdwe ebetimi aba chirepone ene ne mpotemo ama omanfo so atimi akwaba wabra atorenchen biada ento wo mo nti ana wo mo eye ne sa wo mo echirem se botaye ne nyina no ene sa asomdwe ebetimi aba na afei so no se obi eye obi bone a wo mo betimi fa asomdwe kwan so apere ho nimde na afei so no eho wi agobre ama asomdwe so atimi atena empotemo eho na wo mo gina sa curfew enkrata so echirem se enya de se wo mbepe se wo mbehunu se obi ekita eye akode ti se bia eye firearms ammunitions chese eniyema bia wo betimi de pra obi offensive weapons eni ade wo mo mpese se wo techirepone a empanifo behunu se ebi kitawo na wo mo echirem se wo abaya so den na de empanifo ke wan fa anya dwuma na ebia sojafo ne apolisifoɔ ne bechi wono na ebia ebehwe ho no na ebia akode ebi kitawo a Ghana mra ebetimi apo ho a kyerɛ se enye asam ketwa wei ene enkrata interior ministry no enam emontre so a wo mo de atuda etirim se curfew no a ya de ato chireponefo so no se mpanefo asa extended no a wo matwe akona nimu emunsam yento akase ebo no so ye to akase ebo no so ne ye body ahuramu e wo Ghana Railway Development Authority for Mabonten ababekasa chiremu a emne kakramu ni ene Ghana fo bekai a April bosome no ne da na to so edunwotwe emfimpim mienu ne adonu na imu ene agese ne trainer na danko akufu ado aban ekokofa different o man Poland mu se oba bebo o man Ghana ekwani abadie ma se o man ye hu atumi atoye pa nanso eba mba moden ekofa mpaka dan tema ene sa train railway line o man ye fefefe ne so no na kwa ne enim bi kosi ye ene agese ne crash ball moden akofa ne kia rano bi kosi chese train railway line so ema se train di ko bo mu se pan kwanhia esi ye empereva ka se chirem se sesi amekesoro mugu so yensiesi ebetimi yaboa panasa trainer kwanya nkwanhia no etimi asa bejana na za bedi dwuma pa besom oman Ghana de hye nandada ene ne tsene opening power ya assistant manager edi ma corporate affairs edi ma tsene Ghana Railway Development Authority no ene na ma opoku ejemre ene central forecast chirem sesi ayekese no train no ewo tema maintenance yard zia amekesoro mugu so ehweso betimi asiesie kama pa o chirem sa ede ampanifo ahodo so mbo moden eye train so ebinumu efri eye Poland aboma Ghana mo nyina egusu edi dwuma betimi yaboma train na ekwanya nkwahia no wono mo atimi asiesie na ma asan echirem se sese eye kese no yade a train makoma 12 ebe free eye Poland be piem o my Ghana mo yakopɔ ya adoma eye ehwe bo so me October busum na babo mo my Ghana na eche ekwanya badie nsensam ene obi kokofa ne ma free krokesie mu ekọ mem ya hudu obi a ene trotre wole obebre wa kwanso sabebe be dro obi a ne yakina ne ye feni pa dia hyem o kirem a inconveniences ne dos ndudu nti ababe boa pa ma sawa hawa Ghana fo na mu no eto etini etwan wasaka se kirem se train yakopɔ ya de na be di dwuma de a Ghana fo ya ho beto ya preference se nyema hodo a adwadifo akwafa ne kwanso no trotre da verse na mi so mutumi boboa pa wa tumu say yes ahoche na ya kese nti train de ebeje ketekete madwadifo wona mo atumi ha wona mo pan incentral for service na ma se na mai e ma train kwanya nkwanhia no o hyenkani odi train as odi kia we no kwesi tese we line ne so no ne court nsensema kwesi se ne wose da bi asem no wa bansem ti omugusua e wa twem se mo twa ban ababo no homade tu ho na mo ase de tie bia na odi nsusuan so baba beto o my Ghana nyina nim o jemani central for kasaye emu enchiremu ni ye engineers kamogo Ghana Railway Development Authority ene Poland for na omotomotia ehu at a particular thing na say e wo train no in Poland for no afọ omo country ne back
and parts na say no omode beba na oma be fix it. You show me by the end of this month. All I'm for the free moment, no ma be fix the train by into which I say hey chain every taxi I need you man. Now the back where my head then is to say and don't say we expecting to train. If you say on the buyer na today and want to chima kaka to the see woman. Now the second train is no. And so say by the end of October you will receive the second train. If you want to say you man pay na the commission some Pakistan realize it's a commission here Namia do near this make as attached naturally a COVID VIP. Any awuti ye oil penny pound no copiemo ewa Ghana Railway Development Authority for no aso your assistant manager on my share corporate affairs so nana ama opoku nene ena wote ye no yentu akase bono so na yemumrem ewo nsam foforo mu a na ye body awramu ewo gadamse na yerim se eto kakra na enso me no kase galamse no asate etua kire se de amnante no wo de ane den anaye wo musuro bia na ensam trofo de ane de nsam na ti asese no se wodo ani kirem ewo nkran ene kumase kwantempo no eso a ene se woduru kono wo agai wo mo de gadamse no eduru krom wawie ana afa kura so no me rodo ne nkyai ana sese gadamse no age ekwan no ho afa se wo firi kono ho a na afa wo piem ewa asama tamfoi ana wosi no ene ne mpotemo sese boys no wo mo de gadamse no ewurawura mu ama sese a no wo mo kire se wo mo ensuro hwe efiri se gadamse no eye Ghana fo mpanefo na eye enti se wo mo so ye bia obi antimi nyom bibiada na eno na wo mo kire mu se wo kenkai eye Environmental Protections Act eye 1994 ana Minerals and Mining Act 2006 ana Water Resource Commission Act 1996 no a ene boys yi eguso na so mo ne nsam trofo di nkomo no wono mo ekirem se adwuma ban na ban no apade ama wo mo anunti wo mo enyai gadamse na se bi wo mu jaye a na ade ba de no mo kwakodie ane abusua no so akwakodie na adwumadi a wo mu die a enam ekwanpa so nti no eye oware so bonte no me ne okasai wo mo adane ani kura ama enso no ba bia na ni hwe no eye bua fa krom na wo bra wo ne nsam trofo kasa na wo mu kirem se gadamse no empanifo na wa ba mu no wo mo na etuo enu ntiri soja ni ana police ni abai wa adwene se wo ba beche wonom ewo konongo asama tamfoi anase wosi no no o wo mbedwane se gadamse no wo de awura fie ani me road na nchan mu ne entie mu nsam kakra anko be bia ndia na anko be bia interview police ntu machi be gani but still it's not chenu akufa this is aware as the government that akufa do and about next point the country what they expect us to do shall you go and see or what the government is akufa do they're supposed to make the country work for the youth to enjoy don't say ni pop up ya yabedi medidi ama yadmeni mutakuru so be shedme kan mu kwa abochim bagu abochim ti abochim o ma chi kwen ya say hoto ana ntam kwa mu hu ana then have everything ye we o ta sam bobo o ma chi kwen enti sampanefo mo ntiase a mo mechi wo mo na mo nko wo mo efire se gadamse no mo a mo hye kotu no mo ana mo ye enti we no aye mrante a wo mo de gadamse no awura efie wo mo de awura me rodum e wo konongo asama tamfo eni wosi no ana mo kire se we no interview no krampo a ensam trofo no eye wo mo no enkosi aga efire se wo che no a empanefo no wo mo na eye na abusua wo ba ye Facebook no so a ye di videos no eguso na ba ku bia ye di mu nsam ba kire wo de eche kuro yi asante be kwai fo fen wo se eche pawo ne nyina no ene se wo ba hwe emrantie bia wo no egu gadamsa brem na wo mo etu gadamse no na ne commentary a wo mo enrane e wo video no mo no abrante ba ko kire se mampani egufo ado wo ma wo bia top money e wo krom ha ana wo mpa adwuma e ma yan enu nti kokoo no se wo ma ye top money a ye betwa ne nyina to agu na ye ka ne nyina nso no anase wo ka sa nyina nso no na se kai eda kokoo no mu a wo twa ne sei a pain na busia bra Facebook no so number said the abrante no wode se kai esi kokoo a kire se ye bia ne benfinhia num kokoo abayiwa ene wo twa to gukura wo se ade bai adwonko adwuma ba na ba na pama ya enu ntiye ntimi twa kokoo no enwo mom ye ntie nsam na abrante no woka na we do eye nim da anase na sam kan edabe Abanje ya chego ko ni go. Bodu ma top mo de be chani da, we ni be cho. Dido ko sene siga.
DLFM 106.9. Enti wuti abrante no a wosesa ban ansa ndo musika baabi omote no adwuma bi eni ho enu nti kokoo no wo mbetwa ne nyina to agu na waka no so na wotwa agu ampa wo behwe blantan ene nwanwa ekita no ene kokoo no so mu anu watwa ne se pain awurade enti emunsam eno no gadam se no se de afro pam efre se empanifo no kire se wo mo hwe na empanifo no yaya enkwada no so besua ye tu ase ye nto akase bo no eso ye to akase bo no so ane ye bo edi awuramu ewa national chairman edema opposition National Democratic Congress NDC amayuko no Johnson Asedun Kesia wakase echirim se oswafo hwe omanga na manwesem so Henry Kote wakase echirim se papa we pa wo na mo bia wotu anansem a oh enkoye kra na ochirem a wabana homoden body awura masebetwam akwa chen ye dum ko masebetwam ba no dini ato force na wakase ze opani bra me no wonkomo ne nyina ne se ye pese ye mausika gete we motu fam madam kuma ne nyina na munchendi sika o mum se to na mafunu munyama na no mafu enwa pa na mani ntumi ne nyina ne se ye pese ye sesa MP amanyoko ni mabi ne dom kokko gwuram e wo se ne ahobambo ko ni nyina mu ne police service ni e ye sesa military service ni nyina mu na mu bo adwumade de ma omanga na mo se dabi nya de be ne sa ya mpresa ko efiso omanga na ye timu no semra e na ye adwuma se din kete do abon mlane se general mosquito no wakaze akyerem se sa na mo ahodo a interior minister Henry Kote otu no o kyerem se tietie omanga na mra na de oye ne so nya de ye nti no o makoso agina o mananso ayo madwene se na de bia obefa so no nya de ombeji atum ne agi atum ochena ne se nti wakaza de atum se National Peace Council for and afiso Catholic eye bishop ahodo ene ze omanga na mu ono mo kabia wo nyama moden so mba fra te se ne dom kase o masebetwam and afiso so for hwa man nyansem so mo moden ne nkase firi se anamona wotuo no enche bia Ghana fo bekwose nanim nyakopo ya adoma openima bosom de to so enso akwakoto aba te ko bane se bejeje mu emezani amanyoko bi ma akwakoya ho ba mo jese o makoya o manga na ho ba mo sem so dia na bedu baby na o man Ghana bato ekoto yi wan hwe ne ya ne man koye nti o mo moden kasa na asomdwe o mo man Ghana mu ese du nketi agemre ene sem trefo kasa e. If we sit there and allow this government to just select party members, 10,000 of them, train them and deploy them on election day to, if you like, maintain peace at polling stations. What will declaration do to avert what is likely to happen there? So now they have the list of 10,000 people that have been shortlisted. It is on the desk of the interior minister, and he's trying to find a way of making sure that these people get recruited into the security services. Our MPs challenge them. Look, at some point, the interior minister himself now went to parliament to try to bribe our MPs that look, bring 2 from your constituency and let's add them so that you allow me to do it. And they have rejected it flatly. He did this openly. He did this to our MPs in parliament. Any awuti ye national chairman edema National Democratic Congress NDC amanyuko Johnson Asedu Nkatia. Yantu akase bono so na ye memremu a na ye ko ensam fufuro emu na 2019 no emu sabre wapani a na waye former chief executive officer ede Emma Food and Drugs Authority FDA no Dr. Stephen Opuni whatever wapani a wono ano ye group chairman Edema Tobinco Pharmaceuticals Limited elder Dr. Samuel Amotobens wapeda ano de kwagina mu e wo to say wo hwa dwumadi Tobinco Pharmaceutical Limited wo mo edie no a enu a enye papa ana wo mo import edeba Ghana ha na asam no ekopie mu e wo koto emfinhia makomako enum enie na afei ana Accra High Court ede atemwo no aba na atemwo no nyina no ene se wo hwa ensam a Food and Drugs Authority panipa kan no oda no Dr. Stephen Opuni ede batu edwa no a etese enyina so bi enim enu nti waka ede atemwo pia monteso akyerem se elder Tobins a wono na Tobinco Pharmaceutical Limited ya ne dia no won fa na ho enkonkodi na enu achi no court no ede 93 million Ghana cedis damage ede to wapania
ne din ede doctor 7 oponi so say wontua emfama yem papa to binko na eno anansam trofo ene yem papa to binko din komobusa ne say atemu no aba no waje ne san ana wose wono de wada nyankopon se pa asa ne atemu na ba na yese ne hoso sa abrobe na wono de ehunu say sansem wada court no enkonkosi aga efri say dwumadi a wodie no wonam kwampa so ana ye na dwuma na mpokura no ha ba kwa na wom ene say fitibra asam no kwagina mu ewo court mfinhia no mnie no na busuafo ene ne ma chese wo mo tete wo mo ha hai enu nti se na court no se ne hoso sa abroba wono de enu ana wohwe na ni gisam se ne yeso won fa ne ho nkodie na emom sika botre de man 193 million Ghana cedis ne de enya hwe na emom nani monyam wa ne saka ano da nyame ase. If the courts agreed and accepted our damages that we submitted to the court, the total damage we demanded from the court was 18 to 20 million US dollars. This is what the court gave us. And even this one is just because we wanted, in fact, the joy I have in me is my name and the internet that we have bad names, bad reputations that has imported free drugs and all that on the internet now. And it's my prayer that this good thing will come and clean the past, so that tomorrow my descendants will not come and somebody will tell them that your daddy imported fake products. If not, I would have gone to appeal for what they've issued. 18 to 20 million and calculated by 15.5 plus interest. What happened was that, see, what they calculated, they gave us 24 million Ghana cedis and additional 500,000 and 60,000. This was what the court offered us, and this one that they offered us, we have to work this in 8 years ago. So the 8 years ago interest is what has increased it to the 90-something thousand, maybe approximately 20. Enti eni ayeti ye group chairman Edema Tobinko Pharmaceuticals Limited Elder Dr. Samuel Amotobens na eno achi na wo chirem se wo hwe companies ahodo a wabiabie ne Ghana pii no a enye se wono nko ane na busu enti awo na wotena se ehunu se Ghana ha no enwuma bi eni ha eno nti ana obiabie enwuma ndo se na be ya Ghana fo so ebetima nya bi aye. What I realized at that time was that I saw that the media was it was basically using the media platforms to fight. The instruments and things that they should have collected from the Minister of Health then, Sherry Aiti, he didn't take anything from her. She went on the media stations, the TV, radio stations, and just showing them the product that these products are fake. So what we also did was going battle with them on the same ground. I saw how powerful the media is. I saw that people can just destroy your whole career, and that also brought in other subsidiaries. I didn't intend to have all these subsidiaries of all this school and all these insurance and companies and all that, but I saw that this country is not safe to have one company. Any ayati ye a group chairman Edema Tobinko Pharmaceuticals Limited eye elder Dr. Samuel Amotobens ana atemua eba ya kwato kire se ne ho so sa abrobe no wode nanu yie ani nkire mu ba ya wo kire se na ni age sa atemu no eho yantu akase bo so na de hia wonom ewo biemsu number 2 eno no ewo ahafo no south east eye mensirenem eno no ewo tezene Ashanti region no wonom akasa edisu pa etwado ekire mu se wonom akwanya wonpotem ho nyira no ni nyina tetia pansam ewewie se mo akuni adundizi amekesei akwanya badie pa mpotem ho no mode ayeden pa na himfo ene tezene meburu omo mpotem ho no mbomoden ene semtrefo akasaye ena wonom ekire mu se eniema ahodo a ewo mpotem ho no titiriu ene kuadwuma na wonom yenti wonom fudie nyina kan wura mu agezezi amekesei no sika ahokyira pa ba wonom so mpotem ho no mu kire mu se omo breba papa ewiza mu kire ma ahyenkafa wodo mofa kwan no so no ahokyira pa enam wonom mu no eho ayapan na de je na ekire mu se ba di se envia be ye nan ni no mu hu se ne contractor bi egu so a wesiesie kwan nanso mo hu de esi ye hira basa contractor na tu ahira o maden abisa sambre se na penimfo amma maden hwe ye mpotem hanom na contractor na wo hefa mu nya sembe nka nkire wonom nti wo mu kire mu se wonom ebra pa free se wonom potem ho akwan nyina tetia pansam na oba Facebook no so DLFM 106.9 video ne da so awopa ubenya bi na wahwe e dia mayen ade se ekire mi se sa na moto na ekoso na jese mpanifo nya de a wonom ne wonom edi ne yenti yankopo ya adoma fi we nso openi ma bo so ne da to so nson e ya bato afinti Ghana mpanifo sa moduna mamma maden sa kwano mo besiesie ente sa de afi we ya bato no mamma maden mo wura ho se mo kwa akobom toa asenkafo no bizu aka se ekire mi se yesi ayekese no wonom ahye no enche na ne nyina sese ni senti abasa no mbotom ahwe
ohia pa na wo musi akan do mu kyerem se de yakoso no enya de ebuanti abama no homode na kwantempɔ na ase no o mesesi emfama won ma woje mre ene se ntofo kasa ye emu enkyere mu nie se bese infino ena ye tie se abanso oba beye amaye ampa contractor no by the fidi by echase na eni ajepa se se ni betu afidi wo mu DLFM 106.9 fi se ese wa se infidi no ko na ye hwa se wo kwa obese na ba ye hwa kwan ama fie ene afede ekwan nsuo tutoto ya eyi bonka afede ekwan aye how kase pa DLFM 106.9 ene yesresa na nado na dawona se omo emomadu emra megusu kotar duano baye bodie banchi ebro ene mo enam se kwan nyinti kanti ma ha emefa ne mo ti se ye no baye ne ba you be mammy Tom, you be so yaria, you ntimi ka amfane nko. Ti ensa de ensa eyem. Eni awuti ye aya dehia. Wonom ewo biemso number 2, no ahafo south east eye mesrinim eno ewo Ashanti region. Wonom ne na wote ye no. Yento akasebo no so na yemumure mu a na ye kai Ghana for messages no ekakra na odoyi edifretema. And I say Ghanaians, beware of NDC's propaganda. And I also dia bana ko bia dutu mo say good evening. I am watching you live. Edi free Eyekpon beach. Yada say ana ne kunsu kodokrum. And I say ba omia beba. Yada say ana mamon Belinda. And I say ofa metie ka se bono papa. Edi free Adenta housing down. Na Kwadwo Sammy de efom no say tatum bram and obi ahwe ana safe as bonny and I say hello wako one Kwadwo Sammy me tie kase bono ehwe ne live e dey free time community 3 and I say news no wo tie pa na wanya bad news bi ewom yada say ana Robert Gameli and also offer the God of the Church of Pentecost has spoken on behalf of Elder Tobins tell Kwadwo Sammy that we are going to Thanksgiving service at Ocran Nhyiraba Central Sunday. Boy, any brofo. Yento akasiabo no so na yenko yanimu a. Na yeko Asante Mantemu. Na yedru eye Kumawu Bodomase. Ehonomo ana Roma asode a. Eye St. Stephen Rectorate. Ehonomo ana ewo. Na video bi ana montire so a. Eye Roman father awono wada sa Roma asore no ewo Bodomase. Ne din e de Reverend Father Peter Kusitwumasi ababeto dwasa ne video bi na montre so papa ejira mu na kimpaluta ndom enya sam ketwa wo nyami na hira yen na hyewo mo a sa wotwe mami a ene am dile nyina be yasda ene esofo yi Roman Father wo hu nyumu na asoreman so chese backing vocalist wo mo eje ne so yenim se kiretwa de yete ya ne se papa yi ene Roman asore no ene social media abo ne pressure amatre se what the apology letter apie montre so akire mu se saa nyum no woto no waso adam no eye ewiase wo hom anefa no akire se saa secular music no wokokoto ye no hu se we no enye na nia se pa bobonyom eye bonsam anaye ne saa moma yentie se ne nsam ne sikro e wo social media no so bra na woto nyum no Enti weno enye kimpaluta voice no we eye kire se Reverend Father Roman Father wono ana Kumawu Bodomase Roman wono na hweso no na enwuma wokoto ye no pressure bi aba no so no esre de ba akokore de so a enkramansa no nenso wantu no wura kusibom no ebia na wode apology aba se ne yesikro na nyena ne eye bonsam ne fa no auto sa anwum we e wa so dem mienko ahomaso Niene founder and leader Emma Messianic Faith Salvation Assembly was Mpakani Obedaya Mankwa eni enkomo abai Ewrade akwa na bibia boko de Dango panda Roma ye ngode ne pa wado maboa na ye won kwani angode die na enyumre obia akoto ye sasum jim die na ye ngode pa ye da nyame ase mame musa o
Abrantia Kempaluta, Pacho Watan and Yomo Abano, Asedano. Martin Yonopa. Minim said the what it means, war content, no. Abrantia Mudia, Obibaka Sebia, or two secular music. Nancy Casa, and who knew more, and who knew the and then Yamanum and so the day. The entire Busas and say, Roman Father Quato Sanumi, Amene, and Roman son at the pressure since one patch of what the Babanye, I'm our Babo and Tiaba Patch, and you would say, and you knew more. You better say, now, my DLFM. Now, Eddie Kino, and I remember what's some of the sort. Pimbia, not fine. Na se ye banu ewurade mu a ye wo ade ayeye ewo ewurade mu ene ye wo ade ayeye ewo yankasa yasetena mu na edin kan no enya ade bia enipa fam no eye papa bia na abetum ja kwa ewurade anim me kan na me ka ko wie sei se wono o yira waye ne ho ade eda wonya bone ba wontumi ne o yira waye ne ho ade nkoda wa asol dem enti the fact say ade bi ne nsem no enye papa no edin kan no yemu say Brandon eye say yeka ewuhujum no ne nkora bata eyem yenu ba ko ye ensem na ewo adwum ni mu no eye nsem a eye ewuhu kasa eye kasa udi akira emwawo ena nu akiri so no eye enkropokro no a eto saa adwum no ntuka osenkafo 7:5 a ose onyansafo enim kentie ye kense obi betie nkwasiafo adwumto wanka nkwasi adwum keke nkwasiafo adwumto enti se oba bible mu a ye wo ma bible ndo magina prayer from say enkwasiafo because Matthew chapter 7:26 no say o tinyango pa tema wa fa anya adwuma no ye ne compare obakwasia enti ye won krofo bi a wo mu group no mu niema no mu ya bia no ne nyankopon akwan no enko enti se ekoba ne se o se wo to dum a enwum be na wo to ye bia be hu se o kanfo nyankopon but kanfo na kanfo nyankopon no ne nkro bata ye mienu e bia wo de nyankopon ase obi oso na odi fewo ye nyina ye hu se ye be nyankopon famu a nyankopon ayo henkese o ye obrane na se wode eniema bia ekoso wi ya fam e de be nyankopon animu a enye yi ye wo times bi se wo be ka se akwakọ se enkran hene na wakọ enkran hene anim na enkran hene se wa ma wa te wa stase osinana wa se ho yemfa saa kasa we na ye awuwo kasa no enko osinani mu ni babam anu si na okwa hemfi a ye wo okyea me ho no no because wo kasa betimi atia na okyea me na tene no enti se ohene mpo ani mu ntimi nka nche ne se na na wa se ho de a how much more na obeka chi nyankopon se nyankopon na ne nyame wa se ho ye kasa obi ase ho a eye ne mafo time a saa kasa no enye kasa pa e wo se de ko nyankopon kura famumpu enti ni nyina mu kokko wie se ade bo na obeka so all kano e wo mu se obo secular music die by enyum bi won we obo e die o we die nyansanyum na the fact eye nyansanyum no enye nyansanyum bia na betimi akobo no aso dem bi ko enyum bia ne te bia wo betimi abo no ye o ka enyum won ma nya bone ba wo timi kobo no nyankopon fie ma na nyi me fa na se wo ware no we invite obi so ma bonyum na wo ware no opagya ma die bi da ba wan so me hwe nhwe a enyom na nye enyom bone ba de wo ye ne saa enyom na nkontie be ma enyom na wo pagya obi aka sa ade na wo pagya enyom wi e wo party ase dance na tere se ye ba nyankopon animu a ye wo nyankopon anim enyom na je seye e de wo ewi asefo de en seye enti ye wo bo no obo afutuo dwom enu nye nyankopon mu nyom na wo to obo afutuo dwom wo ya hatenem ene ye wo de ye bo no awurade anim nti se wo pakobo awurade ehira ye awurade ehira me amanase wo mo no me pato edi nkan no so kokoto no e wa aso de mu a ne nkura bata mechirechire mu eni ba ko ne se ebe awurade famu a ade efense Okogyeabour enye se nyankopon ehira wa wo hira wo se wo hia ade no ene wo de boa wo ekom de wo ena wo pa aduane wa mo aduane wo pa aware wa ma okunu wa ma oyere wo bisa no se wo hia onfama wo ka James chapter 4 verse number 1 going na or say yeah sometimes ye bisa de onyankopon nchen ya yen sanka because ye bisa no bonem ese ye behre no ye ni gidie mu e tere say ka say awurade ehira wo amanase wo bi a nyankopon amfa ekunu na ama wo say fa ko huru obi wodi kunu ma wo say wo hia ho kani nyankopon fa aduane ama wo say fa ko huru obi wodi ma wo say wo say ekom de wo
ti se wugina urade na wo ka se enipa se urade e hira amana hye obi no eno one eyakuti adom ye mfa ma Nyankopɔn fie ana two se wo bebo nyum wo Nyankopɔn fie a adwuma bia ye wo media or law and ethics Okogyeabour media adwuma wo ye wo media law and ethics so obi ye doctor ye wo code of conduct was a doctor faso police dis sa na so wo ye wadwene se wo bo asoro nyom so a je wo Nyankopɔn so emra eno so cover wo a wo ba asoro nyom no ebi was Psalm 33 verse 1 was ahotrefo e na Nyankopɔn aye ti sa wo se wo bo enyom amawurade a onyuntuni se gospel musician o bo urade dwomo a was so hwe emra Nyankopɔn ahye wo wona ento dwom emfama no eho enye so obi akeke so ko down practice so de ko yin ta ko bo jamai with na ko bo asoro nyom debi enti different kase pa dan tamunti so matching osofo na asensen a ne kwan so wa no because obi anim saa enyum we gina bre se eni se eye futuo dwomokora mfo na enye enyum bi na betima Nyankopɔn anim na me ka se ye wo odo ho nyom wo ho ye wo eyi ase dwom wo ho ye wo afutuo dwom wo ho and ye wo adwom a Ephesians 5 verse number 9 18 going Colossians 3 verse 16 no o se yento ayeyi dwom yento honhom nyom nyemfa mo senku nkasa ncheche ye ho nti e ba urade animu a enye yo for life na wo de be ba dabra ena enyom ro sa de na rhythm tie no say ye rapper e free hip hop ne bae hip hop kwan no so ne wi ase pa so dwom ti sa wo so beto enyom ma urade a ye how wo beto no ma fa Lumba nya example oyo obi a obo secular music a wo to dwom ye ewi ase dwom bi but the moment of na gwen say obo aso dwom no o make sure say enyom ne rhythm ni nyina ne aso de ne befa entu bo say yonkofo pio mafo ombo wi ase no ma sa ba aso dwom ba sa o ma aso dwom muti mo no aso dem ba Lumba de me nkwa na nyina o make sure say sa album no o ye ne say o to na aso le kwan so a bi to de be hye mi no o ye careful say enkoye ewi ase kwan so enti e wa de nyina ho kwan a yenye ntum say 1 Corinthians 10 verse 32 go yin no enye ni nyina verse 22 no enso kan bi yenye nyina ebebo aye okay the fact say emu nsem no enye nsem bone no rhythm ne ko say e fa wi afo kwan so o ka say o yenhwe enyom na ensem na wo kan onyum no na mema yenhwe ebia ha o to no ko ka sa kire me a me se me kan kire so Okogyeabour so kondo fufuo na ma wo fufuo abra say gine bi na me chance na me de fufuo no batum no me tu kuru abam ana me de brewa e komode wo no yampa jan na ohia ba package na me de abakiji brewo no problem wo mini uni so komode wo e jwa mi anka say o yan hwe enyu ni mu nsam nko asa na nka jan de ka fufuo but kuru aba na me de tu mu no e ko me jan na di for me package ne nye obi twam po be ka say ari na do kuru aba me tire say eba no Nyankopɔn ho tie mu nwom a wo nkrofo a oso wo monto ne ye wo emra egoven wo mo e wo Nyankopɔn asem mu nti ba ye wo for a special for gospel music a wo munim how ye to dwom na wa wo to so abra bo so hire se e Nyankopɔn dwom Asampakani enkomo no wa kire mu ama na sitire na I think say matiefo ne dom ne mpempem na ate ase me na se na yamfa wo sia bibia ni a wada ma besa ba wo nche biam ye fa so da me urade ye da se papa enti abusua Asampakani Obedaya Mankwa wono ana ye founder leader Emma Messianic Faith Salvation Assemblies ana wo kirem se ye wade nyina ho kwan enye ni nyina nso na efata yen ana odi mu nkiremu aba no fa message ebra yen e wo Facebook no so ye gira we so agye aboafo nkrato ye ba ye beto aso Hey, anokwase fix my ride adwuma yekoi ama omanfo ebopre mine etwetanga egu yeso okrom ha papa se eja Ghana ha wo mu ne abenfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neya wo mu bomodin eye engine tuning overhauling body works oven spraying air condition service upholstery electrical works automatic gear box repairs maintenance na general car servicing bia se wo car dada
na say asay na pese woton frɛ wɔn beto e de amount sesia wɔn wo towing car beto car ma free so your customer dia and as all the accident car ba wɔn be ma car foforo se etwi enu so free sheshe fix my ride limited e chi kwan wo Accra Academy School no enchemu ho Odoko police quarters kwan no so Atiko Junction Goyo fuel station no echi Kaneshi Odoko highway 1 crime fresh 0303 944 880 0202 227 660 0540 556020 and our website www.fixmyrideghana.com. Fix My Ride, we own the finishing. DLFM 106.9. Abusia enanyumre mame sama wa dwon ensama wa kwaba emfambra enkrampumpuni mantam agiatum kasafidie kase ba ko peso DL 106.9 ene yawada enwumre no nsia kase bo emre riedu se yesinkunya na gudie mu nsama ya boabo no no abusia yegibre na yede somo Ghana gudie mu nsama ena nkrofo nkroso de ne editie se wote na edika se yeka na edihwe se wo hwe wo Facebook no ena abusia ya boabo ani nyina no a ye ba be sane mu ede agu fam de ama o me a me de agudie mu nsama na ba be somo no edi a meje so no eye ayensu ano de hye Apa KGH the blessed kinebusi antantem so a yensha siemfam fi yendiem ewo Ghana adia yensha siemfam fi founder any leader edema movement for change amanyoko no your friend honorable Alan John Kwadwo Chiremanten na dano on central for Asia into your man central for kwan na mabisa ne question we yi ano na no na agudie for ne yekobisa nsese nyame adom na Ghana for hu ne mobo na coming 7th December 2024 ya to abama no na January 2025 ye de ni si akonya so a eba na sports ade na oba ye de aman e no se sports no aban ne nkwantum nye enti so ba benwa ne so ani oba ye ne se one private sectors ebeka bom na omo invest in Ghana football in terms of development academy awodo no normal ye na boa ema ye football no so afane ntoma pefra. What the GTP is saying is that government has the wrong approach, has the wrong business model with sports. If government thinks that they can use government budget to develop sports, it ain't gonna happen. That is why if you read through the sports section, it's all about government empowering the private sector to establish sports academies and sports infrastructure and facilities of the highest standard. Honorable Alan John Kwadwo Chiremanten a founder and leader edema movement for change amanyoko no na ebusia watenenka no na Kate Yesokreko Ghana Football Association president dano ada obo pro na okopiem ewo doma na okochia doma hene osagefo osiade yo ajimabedu a otosumienu ono ana aduana football club boboko no ne de na Kate Okreko ebo osiade yo osagefo ajimabedu obona baso se we invest ewo Ghana football mu. Yeah, share see evenya. So what I'm saying, you see, I can I invest in Indiana football club. Branson will be Omenia career, every day they are on Saturday on a comedy. On every match day, so Omoko Stadium. I go to me. I can bring that period again on day. Omoko Stadium. Omoko Tonsu, and yet we can crack coffee. And the football club in and community. That tells you the value chain of football. Kate Yesokreko ana wate se obodoma hene abaso na owie no na osagefo osiade yo ajumabedu a otosumienu doma hene aduana football club na ne de osi national teams no ene blasters no enkrofo kasa akofem osi enyesa na tie football no obi ehubo na monia ode to Kate Okreko anim so make sure say blasters rebetumi qualify edi akọ World Cup 2026 na omo qualify kwa ono nana obetietia ne chacha mu na wedi team na chi akọ America Canada and Mexico akọ support wom national level the blasters so obi aka say I can chira encourage
About Moses Bia before I mentioned the process to qualify the next Osaje for Osiade yo Ajimamberu Otosmienu Domahene Adriana Football Club and so ene Nana ya guy bruta Nana tiase Masa sa walk up na die dimudie one qualify kwani boys ni mobile okrodio man die Nana class of Kobe na nya boys intino kwambia so ese Blasters qualify Eddie Kobe na under 20 man World Cup FIFA and organize ekoso ewo maya ye friend Colombia be chase 31st August abeto musa akwakosi 22nd September 2024 Black Princesses are qualified for PM na omo touch it down and oma ye friend Colombian pen for be shamo atwi momume ema oma kwaba na emra mo touch it down e Colombia yentie sana fele no na tie we any feeling on Senate Yamra Colombian pen for them Chine Nyumbo any Osebo ni Mumume Asia Black Princesses for no and I yama enjoy feeling okakra na yet once some so has for coach Abubakar Ouattara na according to Abubakar Ouattara no or say house of folk no or more fa players dino and shada nyedmo ye can house of folk any team na si was say nya complete team and na player we ni mbobo player we any mbobo has ne there or more fa sade any nyedmo working hard send be ya ombenya a formidable and complete team normally abo na nye players din area as of folk is not the names as of folk is a team. We are working on the team. We have the hard work. We are going to continue for the hard work. And after we can say the names for me, it's not important. It's the strategy we are putting there. Everybody can come. Abubakar Ouattara, coach Adama House of Folk na Waten and Gaudi, Koswa Kasa say, and here she season as ya. Trawatanka obete area fee supporters nche Okogyeabour yaw amankwa assistant coach ma hasofok osi coach Abubakar Ouattara onim players odi omoba ombeboa hasofok team no na ombe fiti into hasofok team no na coach Abubakar Ouattara onim ni oye into obi anya abotremfama no the head coach alone players only to the house now the one the botaye abe maya so I the last system very and young and really say that then is now for the new so I got to see and then na air course you only into the right channel it won't play everything I the book Eno yaw amankwa assistant coach Adama Bobo ko friend Heart of Folk ana waten nkano nyame adoma ochina ukopie mu ewo takwa TNA Park no nia Gophers ayede amaomo no omu bie ano eye februta enya semketwa na Yimano Andres Samini aka Samini legendary Ghanaian musician wa confirm say Gophers for no atunsa friend so ochina ombe perform wo dwumadi na se Yes, people. Goldfields Ghana Limited, through its foundation, has reconstructed the Takwana Abosu Park into an ultra-modern soccer stadium. Join me on the 16th of August as they open officially the stadium. Ache sa boy. I confirm so china obe perform wo ayede won somebody amao honorable Benjamin Kesse MC Yarima takwa insoem osi ochina no o expect great things stadium na omu bia no ochina Gophers the stadium no be she takwa mansa na omu di stadium ne she omunsa ono as MC no obejiki no na o di ahye ni botom no wakipu the amatakwa man for I should expect great things. I'm telling you and the word that the facility will be handed over to the people of Takwan Swahim, and then I will take the key in the name of Takwan Swahim. I will take it in trust for the people of Takwan Swahim. Nobody is coming to do anything. I'm saying this. They come. Honorable Benjamin Kesse MC Erema Takwan Swahim.
ana abusia watene nka no tew wa manone na ya sore so no La Liga 2024-2025 season no abusia officially ashasiye na ya bon 90 minutes Athletic Club Bilbao Ashebako Getafe so Ashebako ebo 7:30 a Real Betis any Girona edi ebeboani abusia yede wonsam edi emao na uremu ewo Major League Soccer no a boboku a inde no ye from Major League Soccer side you're from LA Galaxy, rather. Or met me assign a former Dortmund captain of Germany, a friend Marco Reus, 2 years contract, and a LA Galaxy, Ediamano Sombre, na Omesia Kaim Famoma, ye doing some Ediamo, Paulo Dybala fi Argentina, or Bonebo Edema Bobo friend AS Roma. Report Eba, and it's a Saudi Pro League side here from Aquadesia. Oman agree personal term 3 years contract and commercial cost between Aquadesia and AS Roma na Brantia. Your friend Paulo Dybala dineniachimo Saudi Arabia. Ye de won some diamao. AC Milan and a Bobo friend Monaco or France. I agree a fee of 25 million euros plus add-ons. Bobo friend AC Milan has signed a French midfielder friend Youssouf Fofana on 4 years contract with option for 5 years. Eddie fi Bobo kwa your friend Monaco ye de won some Eddie Amawo ebusia nyina we so na agudie mu nsama ya boabo ano na nwumre Eddie be down wo kasebo so yam fancy me ameri agudie mu nsama de by dia meje so no ayensu ano de hye apa kanjich the blazer ke ebusia agudie mu nsama ya de be down no aha ene ye de besie DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. Yes, I met you for Aquaba. Na ye nemo eni nkomo ewo sofa eso. Na ebusuya sofa no yemfa galam se ho nkomo yi emra. Ne enim se abra ase kakra. Na enso se esi ade ye de galam se no ewura fie. Se wonam akra komase kwan no so a. Ekwan ne nche pe wudru kono wo a ye de galam se no ewura fie. Wonam osino ene ne mpotamu a ye de galam se yi ewura fie. Me pacho asamata mfo ye de galam se yi ewura fie. Ye busa se adenti ana yentimenche mpanefo yi na yentimenche wo mo a eyesai na de maburu no ka no eye no kure se empanefo no ye nti na wo mo nso ya obi yentimenche wo mo no ana na galamse ntokwa no wo man ye betimi ako ana se yentimi enko moma ye ni nkomo yi 0534 050199 0593 406565. Good evening. Good evening, Papa. Me pato wodi le baby afre me free. Papa Jenny tama come tonight. Papa ba minti o, galamse. Papa, me da wasu le ya min sira o. Papa, galamse pa se bu to do mi sa so be na me pa dia. Papa mi ni. Ati ba ko ma yo ho pa, be na mi tu kwan ko be jare bi, but o kan isu ba kwa, na kin sira da pa, o ko me na kwase. Kamanga si yano ayishi kasi da papa akwa nkwanta manfo lai. Papa within last month June July ayishi na ayem ko mi ko ni Enquires. Papa say no kwa ni me ka che na do en da me si ba omia. Say da mi so na o ma traffic me so na say no. That is the man should ni en ko na cha se ba na say en ko na cha se no. So in show chimo ba nebu shan na nebu shan for me tell that ata wa someone share no man kiya go dem say because now the work I say dem say one should hold the kuya so ba dem say because hold the kuya kwa macho me that say what someone say what say dem say na dia yes go tell that me that say papa good evening for pacho me go Abdul Rahman Lakeside Estate ofa say pacho na oko ni dem so no mo echu gu na se do enya no ka mepa meto ase enya no ai ma mintie wa wadama wo fa wo ti ko fo na kasara wo mo ye ga na wo ti o mo kasara wo mo tong kwa na wo mo ye ga na na se ye me nua no ahoma no ene de network no enye me mfa foforo good evening. Good evening, Ofa Pumboko there. Me Ofa, me ho ye me ntie we. Yeah, Ofa, me from say 2002 ni. Ofa we ni pra
me sabna pra na sabna me se insukasi a eyiro pebre o fa me se nyanka sa na pra ye ko tidi ye ko tunda wa wo etu na etu mu yinam ebebere ofa se insuo pa leaders atena ho ahwe ha ma o ma insuo nyina said the ofa ya na me ra ho pa ofa nyenze ya na me ra ho ofa ebe kakra Ghana ebe kransu no ofa yemu glass ya e wo wasi ebe de ni etimi ni ska kransu ya no ofa me dance papa 0534050199 0593406565 Galam say ajinsamo Ghana wafutu and saying good evening. Good evening. Would any baby have me free? Me den de Emmanuel akate de sia mother bomb sisi wonungwa. Mamintio. Na sisi Galam say semi die. Sisi ano akoda ne politics. Enti ade me kon de ebeye den because we be susu say okotia Galam say na boys no ebi a oto na nisi omosu bebrea ebi a na o ma akoto abama no. Enti sisi ano ade na kwa politics. Esa na abato na ewo politicians bi enimenti. Ama wotini nkuntia Galam say de esa okotia no. Enti ade ni bi a just na me dem. So medase papa good evening. Good evening, your compatriot Dixon is a free bitchley. Mamintio, Wadaroma. Or comedy Galamsey cosini na no. Yenfa problem in us bullying na moped kufuaro because the diano. All in the sector, only way to control figures, the control will be around okay, but me or Koye, you need to have a car because 2 minutes or 2 minutes now. Or Mr. Metwasono. Galamsey ni ko me daddy ho e san ke easy sabanu wo pepa pass okwa e te easy share or the Galamsey ni ko no sha ahemfo nsa o man ni bia o da be bi mutu Galamsey bia so o teta so no de so man ni to eto ano on wi ko parliament se do ko bi no ko parliament ko ye mra no ko parliament no ko ye mra se wo hini ko a one shene Galamsey ko so a one me report ma me as a president na man for soja for ko na wo hini wa chama Galamsey ko so ho no me de mrako ko parliament ya jet mu ye do ko jina court nye di wasem o ye do ko ahufuni me hu o be mo maso be ko from se di ko so wo be president na man ye se president ko so bi to Galamsey o ha ni se na president quickly one of the soldiers because soldiers no mo se wo president wasi one ka ta wo mobilize no mo ko e so simple but because no ni ko fu etu ni ntino e no ntina wo ko na we ni woni ti ase ne ko ye di mo because to me wo nsem medase mean to me emfa afrefo no ebiem na me hunu sa lines no boa na ebo na so ye ntimi emfa biem moma yemfa ensi ewa ha na ye besore so akọ na me amenia oheneba edusi poku ye nuansem trodi a owo kumase na wose wako the news is loud and clear ewo kumase na nyame ya adomo a ye nuan na so edafom Mr. Kwaku Mr. Kwame Chei bafo yase no edafom ye nyina yase a ensem trofo nyina yase edafom eno until Saturday 24th August yene bekoso wo adeto ewo bosome fre ho eno until media nyame won kan ho na won hye woden dia wahwere no nyame besa ahwe na mu wate na yene dia nyame ya adomo a Saturday 24th August no ye nyina ye ko adeto bosome fre ho Ashanti region nyina trasako ene ho eno nti wahene ba yeda ase papa se enumre wo so wutie kasebo no ewo kumase DJ Omarion ana ediyan ekọ Facebook no eso wa bobe nko tre no bia hoyi na akenkanfo nso yeye mienu edia mejeso ye Gangster Cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy osafo penia enwesra edwame okomaminti we free ho na mutawu ansana opere aba betrase na wei eya woda kese pa enko enfama hajia fati abeka wei efri hajia sweetness entan oye adwuma wo Angel TV ose na ye woda ntitwede ampo nyankopon osiesi ne onye wo kese pa enfama na free say wafa ne se wunua ketwa etete ne pa ne senti ene de ye woda no twede ampo nyankopon okonhyira so ne se wohyira oma wohyira no enye mo kese pa emfa emawo hajia fati abeka
happy birthday. Enko Enfamaway Efri Hajia Sweetness. Oya Juma Angel TV. Ye jina we so ne de kase bonesi ya me etie fu nyina dwo. The Yale